Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute kaminuza zirutanwa mu Rwanda. Ese ni iyihe kaminuza iri ku mwanya wa mbere mu gutanga uburezi mu Rwanda? Ese ni iyihe iri ku mwanya wa nyuma? Ese kaminuza ya mbere mu Rwanda iri ku mwanya wa kangahe ku isi? Twabateguriye urutonde rwa kaminuza 29 za mbere mu Rwanda kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma. Website dukesha aya makuru ni Unirank cyangwa se International University Ranking ndetse na Webometric Ranking of World Universities. Izi website ni website zitondeka kaminuza zose uko zikurikiranye kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma mu gihugu. Buri gihugu cyose cyo ku isi kaminuza zirimo barazitondeka ndetse bakashiraho n'umwanya iyo kaminuza ibiriho ku rwego rw'isi. Uburyo bikorwamo rero, izo website Webometric ndetse na Uniranking zifata kaminuza zikaziha amanota. Buri kaminuza ibonye amanota menshi ikajya ku mwanya wo hejuru, kaminuza ibonye amanota make ikajya ku mwanya w'inyuma. Gusa nubwo zitanga amanota bigendeye ku makuru nyirizina buri kaminuza iba yaragiye itangaza. Zikura amakuru kuri website za kaminuza. Urugero, tugiye kubaha urutonde. Urwo rutonde ntabwo rwatangajwe na HEC cyangwa se na Mineduc, ariko bajya gukora iyo liste bagendeye ku makuru bakuye kuri website za HEC ndetse na Mineduc. Ubwo tugiye gutangirana rero tubabwira ibintu bagenderaho kugira ngo kaminuza bayishire imbere cyangwa se kugira ngo bavuge ko bayihaye amanota runaka. Ikintu cya mbere bagenderaho rero kugira ngo bahe kaminuza runaka amanota, bareba ku bwitabire ndetse n'ubwamamare kuri internet cyangwa se icyo bita traffic ndetse na blacklight and mention. Ibyo ngibyo rero ni uburyo bareba ese kuri website cyangwa se social media iyi kaminuza ivugwa cyangwa izwi bingana iki n'abantu. Ikindi kintu cya kabiri, bareba ireme ry'uburezi, uko abarimu n'abanyeshuri bitwara mu bushakashatsi. Ese abalecturer bo kuri iyi university runaka bafite ubushakashatsi bungana iki ku bintu runaka. Ntabwo ari ngombwa ngo ube warakoze ubushakashatsi ku kintu uhuriyeho n'undi. Bareba buri lecturer ndetse n'abanyeshuri, ese aba banyeshuri babashije wenda kuvumbura iki cyangwa se gukora kuki, kikaba kizwi ndetse kizwi n'igihugu ndetse n'isi yose. Nubwo isi yose itaba ikizi ariko igihugu kikizi, then iyo nka HEC ivuze ati igipublishinze kuri account zayo, bituma n'izi website zikorera ku isi hose zikibona zigaheraho zitanga amanota kuri kaminuza iba yabereyemo ibyo bikorwa. Ikintu cya gatatu bagenderaho, bareba umubare w'ibitabo ndetse n'ubushakashatsi biboneka online. Suppose wenda tuvuge urugero nko kuri Kibogora Polytechnic, kuba yizi ukajya nka website yabo ukayinjirira, then ukajya kureba ese muri library yabo cyangwa se online courses habonekaho ibihe bitabo. Ku mwanya wa kane rero ikintu bagendera ku bucuti mpuzamahanga cyangwa se icyo bise partner institution cyangwa se exchange program. Nimvuga partner institution, wumve ko ari kwa kundi kaminuza runaka ibikorana n'izindi kaminuza zo hanze cyangwa se ibindi bigo runaka. Urugero, ushobora gusanga nka University of Rwanda, kaminuza y'u Rwanda ikorana na za Mastercard Foundation. N'ibyo nabyo babigenderaho. Ibyo nibyo bita ubucuti mpuzamahanga cyangwa se partner institution. Gatanu, bagendera ku byiciro byemewe n'amategeko. Ibyo nimvuga ibyo wumve accreditation status cyangwa se ibintu HEC y'ubwayo iba yaragendeyeho kugira ngo ivuge ko kaminuza runaka yemewe. Nk'uko mubizi ko RGB ijya ivuga ati amatorero yemewe mu Rwanda agomba kuba yujuje ibi n'ibi. Rero na HEC kugira ngo ivuge ko kaminuza yemewe, nayo ubwayo hari ibindi bintu banza kugenderaho ari byo bita accreditation status. Ikintu cya nyuma aricyo cya gatandatu bagenderaho, barebera ku cyemezo cy'ubuziranenge aricyo cyise ICO certificate. Icyemezo cy'ubuziranenge, buri kaminuza igomba kuba ifite icyo cyemezo kugira ngo ibashe gukorera mu gihugu iherereyemo, urugero nk'u Rwanda. Nk'uko twabibabwiye rero numubyitiranye, aya ntabwo aba ari amanota atangwa na Mineduc cyangwa se na HEC, ahubwo aya ngaya ni amanota ashingirwaho ku mbuga nkoranyambaga za Mineduc ndetse na HEC. Ibi bigo cyangwa se izi website zikayagenderaho
ziri kudukorera uko kaminuza zirutanwa kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma, abe mu Rwanda ndetse no ku isi hose. So tutabatindiye rero, reka dutangirane na kaminuza yo dusanga ku mwanya wa 29. Twababwiye ko tugiye kubabwira izo kaminuza 29 kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma, ariko kuri iyi liste tugiye guhera kuri kaminuza ya nyuma iri ku mwanya wa nyuma ari we wa 29 tugere ku ya mbere. Ubwo turahera ku ya 29 tumanuka. Tutabatindiye rero, ku mwanya wa 29 dusangaho Nailo Source Polytechnic of Applied Art. Turababwiraho ranki ibiriho cyangwa se umwanya ibiriho ku isi ndetse n'uwibiriho mu gihugu cy'u Rwanda. So Nailo Source Polytechnic of Applied Art tuyisanga ku mwanya w'ibihumbi 33,505. Ubwo ni ku isi. Ikaba ifite amanota 4.49, ikaba iherereye mu Rwanda, ikaba ikiri muri under review. Status yayo iracyari under review. Ninjya mvuga under review, ujye wumva ko heki hariho ibintu itari yavuga ati byose irabyujuje. Hari ibyo heki bikiri kugenzura. So mu Rwanda rero ikaba iri ku mwanya wa 29 nk'uko twabibabwiye. Mbere yuko dukomezanya na University ya 28, ndakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu nk'ibi ngibi byiza biryoheye amatwi kandi byizewe. Ngira ngo amakuru y'uburezi niyo ya mbere kandi cya mbere ni amakuru. Kanda subscribe, ukore like, ukore share ku nshuti zawe ndetse utange na comment nyuma yuko wumvise iki kiganiro, utubwire ikindi kintu ushaka ko tugukoreraho mu burezi. 28 turasangaho Christian University of Rwanda, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 33,475 ku isi, ikaba ifite amanota 4.53. Status yayo ikaba ikiri under review, nayo iracyakorerwa igenzurwa. Mu Rwanda iri ku mwanya wa 28 nk'uko twabibabwiye. Ku mwanya wa 27 turasangaho Mahatma Gandhi University of Rwanda, iri ku mwanya w'ibihumbi 32,864 ku isi, ikaba ifite amanota 4.93, nayo ikaba ikiri gukorerwa igenzurwa aribyo bise under review. Ku mwanya wa 26 turasangaho Kigali Institute of Health, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 32,844, ifite amanota 4.95, ikaba ikiri gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 25 turasangaho Institute of Agriculture Technology and Education of Kibungo, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 32,806, ikaba ifite amanota 4.96, ikaba ikiri nayo gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 24 turasangaho Institute Polytechnic de Byumba, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 32,680 ku isi, ikaba ifite amanota 5.4, ikaba ifite status ikiri under review, iracyari mu igenzurwa. Mu Rwanda ubwo iri ku mwanya wa 24 nk'uko ndi kuba nabanje kubibabwira. Ku mwanya wa 23 turasangaho Independent University of Lay Adventist of Kigali, iri ku mwanya w'ibihumbi 32,273 ku isi, ikaba ifite amanota 5.31, ikaba ikiri gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 22 turasangaho Rwanda Management Institute, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 3,776, ikaba ifite amanota 6.26, iracyari gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 21 turasangaho Mount Kenya University of Rwanda, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 30,309, amanota 3.59, ikaba ikiri nayo gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 20 turasangaho Kigali Institute of Management, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 293,38, amanota 7.32, nayo ikaba ikiri gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 19 turasangaho University of Gitwe, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 27,204 ku isi, ikaba ifite amanota 9.9, ikaba ikiri nayo gukorerwa igenzurwa.
Ku mwanya wa 18 turasangaho University of Kibungo, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 26,924 ku isi. Ikaba ifite amanota 9.33 ndetse ikaba ikiri gukorerwa igenzura. Ku mwanya wa 17 turasangaho East African University of Rwanda, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 26,888, ikaba ifite amanota 9.36, nayo ikaba ikiri gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 16 turasangaho Vate Hotel and Tourism Business School in Kigali, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 25,941 ku isi, ikaba ifite amanota 10.22 ndetse iracyari gukorerwa igenzurwa na HEC. Ku mwanya wa 15 turasangaho Kim University. Kim University iri ku mwanya w'ibihumbi 23,584 ku isi, ikaba ifite amanota 12.55 ndetse nayo ikaba ikiri gukorerwa igenzurwa. Ku mwanya wa 14 turasangaho Catholic University of Rwanda, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 22,254 ku isi, ikaba ifite amanota 13.91. Iyi yo status yayo iri recognized ndetse iri verified. Guhera kuri kaminuza ya 14 urumva ko iyi ngiyi ibaye verified, iri recognized, yujuje buri kimwe HEC yifuza. Murabizi ko izindi status twagiye tubabwira ko ikiri under review, ikiri gukorerwa igenzurwa, hari ibyo ibitakujuje byose. So rero iyi ngiyi ya 14 ariyo Catholic University of Rwanda, murumva ko iri recognized ndetse ikaba iri verified. Ku mwanya wa 13 turasangaho University of Tourism, Technology and Business Studies, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 21,736 ku isi, ikaba ifite amanota 18.47 ndetse ikaba ikiri gukorerwa igenzurwa. Murabyumva neza. Ku mwanya wa 14 dusanzeho Catholic University of Rwanda, iri recognized ndetse iri verified by HEC. Ariko imbere yayo hariho University of Tourism, Technology and Business Study, kandi yo iracyari under review, iracyari gukorerwa igenzurwa. Ngira ngo urabyumva neza, byanze bikunze igihe izi university zikiri under review nizimara kuba recognized zahita uburyo zitondetse buhinduka. Tutabatindiye rero, ku mwanya wa 12 turasangaho Institute of Legal Practice and Development, iri ku mwanya w'ibihumbi 21,166 ku isi, ikaba ifite amanota 15.12, ikaba iri recognized ndetse iri verified by HEC, iremewe kandi yagenzuwe buri kimwe. Ku mwanya wa 11 turasangaho University of Technology and Art of Byumba, ari izwi nka UTAB, iri ku mwanya w'ibihumbi 19,819 ku isi, ikaba ifite amanota 16.72, iri recognized ndetse iri verified by HEC. Abenshi mujya mukunda kwitiranya UTAB na UTB, gusa ndagira ngo mbabwire ko iyi UTAB murabona ko iri recognized ndetse ikaba iri verified, nubwo abantu benshi bajya bakunda kuyitesha agaciro, gusa kuba yemewe na HEC bivuze ko itanga uburezi nk'ubw'izindi kaminuza zitanga. Nubwo ranking yabyo bitangana, ariko kuba iri recognized ikaba iri verified, ibyo ni ibintu biguhamiriza neza ko wakigayo rwose nta kibazo. Ku mwanya wa 10 turasangaho Catholic University of Kabgayi cyangwa se ICK, iri ku mwanya w'ibihumbi 19,196 ku isi, ikaba ifite amanota 17.52. Status yayo ikaba iri recognized ndetse iri verified by HEC, nayo iremewe na HEC, yujuje buri kimwe. Ku mwanya wa 9 dusangaho Protestant Institute of Art and Social Science cyangwa se PIAS, iri ku mwanya w'ibihumbi 16,431 ku isi, ikaba ifite amanota 21.35. Iri recognized ndetse iri verified by HEC, naho wakigayo nta kibazo. Ku mwanya wa 8 turasangaho Free University of Kigali, iri ku mwanya w'ibihumbi 15,679 ku isi, ikaba ifite amanota 22.51. Iri recognized ndetse iri verified by HEC. Ku mwanya wa 7 turasangaho
University of Ray Adventist of Kigali iri ku mwanya w'ibihumbi 15,161 ku isi. Amanota ni 23 n'ibice 25. Iri recognized ndetse iri verified by HEC, naho wakigeyo nta kibazo. Ku mwanya wa gatandatu turasangaho University of Kigali iri ku mwanya w'ibihumbi 14 ndetse n'158 ku isi. Amanota ni 28 n'ibice 83. Iri recognized ndetse ikaba verified by HEC, iremewe yujuje buri kimwe. Tutabatindiye rero turajya ngo tubabwire ko tugeze muri top 5, tugeze muri 5 za mbere. Ese urumva ku mwanya wa gatanu hari iyi 5 za mbere zisigaye wowe urumva ari nk'izihe? Ese iyo wigamo urumva twamaze kuyivuga mu z'inyuma cyangwa iracyari mu z'imbere? Kadukomeze tutabatindiye rero. Ku mwanya wa gatanu dusangaho Adventist University of Central Africa cyangwa se AUCA, ariyo dusanga ku mwanya w'ibihumbi 14,041 ku isi. Ikaba ifite amanota 25 n'ibice 4. Ikaba iri recognized ndetse ikaba iri verified by HEC. Ku mwanya wa kane turasangaho Institut d'Enseignement Supérieur de Ruhengeri cyangwa se INES Ruhengeri, akaba ariyo dusanga ku mwanya w'ibihumbi 13,083 ku isi. Amanota ni 26 n'ibice 71. Iyi INES Ruhengeri ikaba iri recognized ndetse iri verified by HEC. Tugeze muri kaminuza 3 za mbere. Mbere yuko nkubwiriza kaminuza 3 za mbere, twandikiye muri comment. Ese ni iyihe kaminuza yagutunguye? Ni iyihe wumvisha umwanya wayo ikaba igutunguye? Ese urumva muri izi 3 hasigaye izihe? Ndagira ngo mwibutse gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo n'ubutaha ujye ubona izindi update uko izi zikiri under review zizagenda zihinduka, byose tuzagenda tubibagezaho. Ku mwanya wa gatatu turasangaho University of Global Health Equity, ikunze kuvugwa nka UGH. Iri ku mwanya w'ibihumbi 12,730 ku isi. Ifite amanota 27 n'ibice 37. Iracyari under review. Byanze bikunze ucyumva under review iracyari mu igenzurwa. HEC iracyayigenzura ngo irebe ko yujuje buri kimwe. Gusa university zose twababwiye zikiri under review zitanga uburezi kandi rwose abasorejemo babona impamyabumenyi. Nubwo zikiri under review ariko zemerewe gutanga uburezi, ntuzagira ikibazo cyo kwigamo. Ku mwanya wa kabiri rero ndagira ngo mbabwire ko dusangaho kaminuza izwi cyane ariyo yitwa Kibogora Polytechnic. Kibogora Polytechnic ku isi tuyisanga ku mwanya w'ibihumbi 12,177. Amanota ni 28 n'ibice 43. Ikaba iri recognized ndetse iri verified by HEC. Buri kimwe isabwa na HEC iracyujuje. Ku mwanya wa mbere dusangaho University of Rwanda cyangwa se UR nk'uko benshi mubizi. Nimvuga University of Rwanda nushaka kuze kubariramo kaminuza zose zishamikiye kuri leta, RP ariho dusanga University of Rwanda. RP itandukanye na University of Rwanda, gusa iza public zose nazihurije hamwe ku mwanya wa mbere nk'uko uru rutonde rubitugaragariza. Ku mwanya wa mbere ni University of Rwanda nk'uko nabibabwiye, ikaba iri ku mwanya w'ibihumbi 423 ku isi. Murabizi izindi twagiye tuzisanga mu bihumbi 10, ariko murumva ko University of Rwanda iri ku mwanya w'ibihumbi 423 ku isi. Amanota ifite 45 n'ibice 37. Ikaba iri recognized ndetse iri verified by HEC. So iyo niyo ranking rero ya kaminuza 29 ziri mu Rwanda. Twabatondekeye kuva ku ya mbere uko zirutanwa kugera ku ya 29, gusa twaheye ku ya nyuma. So ikindi nababwira rero, mugendeye kuri iyi ranking, buri wese yahitamo kaminuza imubereye bitewe n'ubushobozi bwe, gusa biba byiza kwiga muri kaminuza ikomeye cyane. So sawa rero, mugire ibihe byiza. Ciao ciao. Ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, yikande kandi subscribe, then tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha.